ko sikshep thajin na ekhoi mesen nuksina da bagi lambi se som phar ga lai aduna usida post sai da aina muka ai yam kan to jage weri ba besta se ba sai da ai tasena har ga di manipur gi territorial integrity nak na bagi da makta manipur da leri ba political parties sing mayam se masi pulap pun mo gitangai fedable common minimum program gi makhada ekhoi mesen mayam pun min na kan do maduga ekhoi ko election law amatoro kai do aduga loira lepak sing aduga center the paliba bjp gi lenga state the paliba bjp gi lenga makhoi ya sobe thoksil mayam lepak kai na bo honar ba thoksin kaya masi puna baksi khara ekhoi yam ning thina check to ma chale moyu paratam bi ba sange si natana ekhoi election na kadore 2027 gi February last part side atraga March ki first week side bada tor kadar vote se seida khoi sakti se pair lore payo ba sakti payo ba adu le sarkar se amu khalak na vote na ba okay sakti pair vote na ba adu le na hujiki lan se suma kha cha than ba ekhoi ma sem bar kamaga maga hanan so masjid tabe se masjid ani kai ga drain khalam dagi hujik ko nagagi su tongan ba ma moi dabi si kan khala ka do mal lei pose ya masjid yamno khoi kanoni khoi ya du da ne adu lana adu hinjale litan de hena asomda dimapurom da khoi ki yumar fu arana mai thabu yum irang ko asopan kya mayok na rakpa asi na yam yaro kadoi ni hana khuna ba para ba yam na sophisticated oiba khulai me am pair ka no to tongdare e ba si yam line lo be yaro e adu to ta hana su khang bi ri ni naga srinau ka yama kuki kambu me yama naga ta balam de sang be ya da bagi pan na khari music si naga music su ekoi me tei sina more sang be ya da budong na naga sing more sa pe ya de kuki sing naga sing se ka no da ekhoi Churachandpur sang dri hu paw moi gi bari maran mathum lanthum sampati mayam hundo mimne adu mayam hu loi dri bani adu bathata ekhoi Kampopi area kaya da khoi naga sambangam de sumba basta mayam singse masi hujik tanja da leinari report amada ekhoi mafam rang khanghong dan hekte irang tholpa ya ba phanai sab national highway mayam se loina blockade to bai se ekhoi meitei khaktagi natana tongan ba jati kya da su yam satiba adugba awaba kya nangi bane adu wafam kya sing oiriba wathok lanthok kya sing se basa tana tamning thina madu khana rakanda moi wali ba kari no ya pamba hayo tongan ba separate ko adugba ekhoi union territorium pame adu pame hayo sing wafam se si khana se hagadum khana rakanda atei di ni kari pame mayam du marak khana rakanda pami ba poto mathang adu sigai bharo sarkar koi pi bangam state government koi khat bangam moi da wat pa kya sule ramoni school wat pa gi health ki awat pa adu le lambi thong ya awat pa adu le makhan kaya gi ko awat pa khudong thi ba kya am le adu so koi han sian to gi si gain how do ka do be ba masim ai mafam simu to jam to hai jagre adu ba koi gi NSN IM ga bharo lenga ka koi peace dialogue tongnar pa matam da boy tongan bo demand mayam do badu mathang khanar pa kan hojik to only demand ani ka tanga re ba tongan ba flag tongan ba constitution sijo hojik ti koi demand to gini na da even muiba la am ka da hairami du ni adum to gini demand aduga nakalamoram da koi gi moi hob awat pa kaya masu baro lengang na state sarkar na pukatana khokatana adugumba development lom da amada moi economy phagana bagi adu political koi participation adu da mayam ga sip tawtana masipuna buksigi mayam lak matam da moi su khara hai bis haber khara indare eba simak koi state su tawta ba akoi nam nomai kap na raga hat na raga akoi mesen barata yung thinraga sangadraga dei pass ida some leiba basta mayam singse masi kokpe yaro aduna mayam na haina is the political solution ai bisineba dei paksi maset kaina kai do ne sidi bharat sarkar divided rule policy ne hai seida
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ तोान तोान चिंग एरिया क्या मखन क्या ममन तांग तांग पोट क्या मधु भारत की चौर चौर कोट परेड क्या भारत लेंगा मानरका लौथोनब सुंदोनब मधु की एग्रीमेंट कई करा मधु तोानब अखोगी कनोगुम अखोगी टेरिटोरियल काउंसिलगुम पिथोरफु भारत सरकार की राइट से बस याम हेन लेरकदोरिनेब मोई टेरिटोरियल काउंसिल तुदा सुब मैम से खुदचाब हेन लौगे हाइबगी अदुगुम्बा थौसिल पॉलिसी मैम अखोई हुजिक याम एक से खंगे अदुना वफम से बसी याम लाइदना याम सीरियसली को मियाम के सियारोय तोंगाम टेरिटोरियल काउंसिल ए कुकी की एरिया की नागा की एरिया की अदु रेन मैते एरिया की सिना सिंबा मैम मचेत मचेत थुगाई हाइबन सिंबा वाखन मैम भारत सरकार का खलब थोबदी अदु मियाम अमुके मई होन साल कनेब प्रजा मियाम ने यारोयब मसी गना मियाम उरेदरा तोंगा तोन सीएसओ कयाम ए तोंगाम टेरिटोरियल काउंसिल वासे खो यारोय हाइन इरक हाइरक मैम लायब सी मियाम सु खंगनब वाटनबगी तौबनी साननबसु खंगनरगदी टेरिटोरियल अदुब काउंसिल मगी लेभम थोप मैम मधु पुनमक नैनरक मतमददी लेपासे तोान तोान मचेत मचेत ताना कायबगी मियेंग मदोम द संगलप खोंजल ngमनी हाइबसि खंगनरकनेब अदुना लेरि पोसैद ngसिदि या मयेक सेना अदुबा अखोय पॉलिटिक्स तौरिबो राजनीति कांबू पुनमक अपील तौजनिंग मदुदि ngसिगी नैनरिब टॉपिक से पार्टी कांग्रेस पार्टी ना हाइरि बीजेपी के एमएलए को टिकट फंगदब तब है भोट मंत्री फंगदब पेनरक्तबनी मोई ग्रुप सेमग एबदु कना चोंजल फदगे गाय कांग्रेस का चोंजलकद्रा गाय वखन फोंगइब वा मैम सिंगसे सिगी आइडिया से मसी खर टॉप का फै डिफेक्शन टॉप से हुजिकतसो अखोगी कनोना हाइबिरिदुनी मरु ओइ हुजिक लेइ पोसे मसैदा ngसिदि हामंगरे मणिपुर से डिफेक्शन सोंथोक सोंजिन हाइसी अनोब पोट नत्रेब मसी खितंग हंदब फरे खरा हंदब मा पॉलिटिकल मा तुम मतमद कांग्रेस ओइन तुंगरे अद हौगलक मतमदना बीजेपी ओइन हौगत पका कांग्रेस की प्रेसिडेंट वरबा ngasi हंद कैबिनेट मंत्री दु वासक पयावरी अदो हुजिकना बीजेपी की अदुग लोइरना गांधी नीति द चाना थाजरम कांग्रेस की प्रेसिडेंट वरबदुना आईडी आरएसएस की ट्रेन के दरनी गायना हां अदुगुम्बा बया सेवा स्टंडोन ग लाव थिलना लेदना या मान मीसे अखोगी शांतिदास गोसाई की मसूद मसुमानबा कामू मयाम गा सुजिक थोलइने को आहामददि पुरा गांधी नीति दा लुपचरम्बा अदु हंदकना हुजिकना मुको शांतिदास गोसाई अदु शांतिदास गोसाई मसु मयामना लेगा पारदि कई वरता लेपाक्स manipur sibo शांतिदास गोसाई मांगल मैम दो मधु हुजिक अदुम हलकपै फेब लाकने अदुना खरा अखोई सि खतंग खरा खरा अखोई मणिपुर की प्रजा मैम डिफेक्टर सिंग द अदुगा भोट को पैसा याम लौरगा सेन सिनगावर कांदा अखोई लेपाक से मसि मांगे मांगर सनु तागे तागर सनु खरा लहोर लोरे खरा साथो होर लोरे हाइना खनबो अखलोन मसिदगी खरा खरा सु हंदोको फरे अखोई प्रजा से अदुम लेपाक सि याम साथिना लूरबा फिल्म मने लेपाक सि कायरबनी हाइबसे सि खनबियो कायरब लेपाक से मसि अखोई को मेंशन नबा अदुगो लेना अमुक हना अपुनबगी को अखोई मतमगा लिसिंग अमगा अखोई सानिपान तरामापनदगी सही तरेत खुंथाउबदा अखोई मणिपुर से कायरबने अदो अमुक हंजनन फोरब अखोई थौना लेरबा अखोई इरेसा कयाम हौरिबो थेनगिबा अदुमाइना ngasisu अखोई अतै को डिफेक्शन द थवा याउबिगनो सेंजा थुंजा थवा याउबिगनो पॉलिटिक्स तौरिबो कांबो राजनीति वाला सब सानो बियो अदुगा सिदे राजनीति तो कांबो से मियाम नंगोइनरे मियाम तुकुसरे सी वखन से राजनीति तो मियाम से तसेन राजनीति तो बोरगदी सब सानो मा रेस्पेक्ट तो गदो मियाम बखान तो गदो बने मधुगी
ona tena bada ma akoi prajana mangiba prajada mangiba du thajada badu madule hendana bidamukta akoi politics to kamusina ranti to kamusina yamni thina miyam gi seva to biu ai mathang je oza sotin talak chake oza khoi gi hauzik le riba khoi ruling party gi ideology ka khoi congress party gi ideology ka khena baduna mara mora kan da khoi gi congress ta hana yarom taraga su bjp di yaw ki ba du gamba mla sing di khoi amu hanna congress ta yarak pa gi pora makhak lak tar di maduda compromise story da bagi wafang duni thabiri se mamang da so koi media report ta so atopa party sing dagi changak pa khoi gi sing da khoi gi manipur gi lariba hosi president nauna kalaba president amadi office bearer sing suka tanra matung da all india gi hoina AICC ga tanra matung da maduda yahan da bagi pot di khana gani haba wafam kaksu thami aduga hosi gi lariba party ama sigi di khoi MLA Phaoba oitar su congress Yaohandanaba bagi warep se lore haba gi wafang duni thambi se kamai thami ni sam tang asigi putopire topic si akhoi local newspaper singda maruina akhoi congress party na haitare akhoi atop dol dagi congress yaropa matamda madu yahularo haibagi mong da phong ibo si akhoi ma da zigla post lakadori ba 2027 ki February adwaida election lani state assembly election vote maya work pasidai party mayam si mana thok pa kari no pahai da haine khwaidi maru urdi ma do khoi lepak sai da bisar tawgadaba praja miyam na moin hainari bising dogi dagi loksal lakanda mad pick up toroga adugum tungtar pada sentum money power muscle power mayam singsiga iroina torkanda vote sima phamrang khamdage ekta adum sanai narakanda aduna ama power paibagi aduga tobagi di election simak senyam chakhaiba senjau paiba kangbu singi moigi oiba adum vote oina adum election khudingi satho pot amane nei loje aduna congress na hari si maming pandraga su BJP ki party se maming pandraga su masi BJP dagi songsel lakpa kaibu congress ta yauge haidra songsel lakpa MLA sing natraga BJP yauriba yauromba kayama se khoi congress ta lopsel aroi moi highway port ama idu ya mayek sena dum miyam khangnai khoina sum haipet yeng matam da ado the same madi masi oi thokwa oi sanu habisima aina phawbu kharle ado ekhoi gi state side power pai re iba mayam congress tagi atopa dol chokthokhiba atopa dol tagi congress songjalakpa amana bu amama to bu khopagi habit badugi nature si yam sangaba badum political itihas amani rajniti oi sangrai postings data adubu ngasi di bharot ki oina amade khoi state si oina prajamiyam punamana yam thina bhap tabi ga dabadi ekhoi hogi ba 2014 dagi bharot ta ekhoi gi BJP gi shakti malai माना लीड तो NDA की गवर्नमेंट में लाख पाओ भारत के बारे हम कोई थोक सर होए अदबु सरकार से हेक लाख पदगी ngasi phawda ekhoi gi bharat ko bachor be state sigi democratic norms mayam punamak se loina cartel tore constitution nga na satre adu loina bharat se ekhoi gi chawra private companies sing da multinational corporations sing da ekhoi gi privatization tokna privatize torkanda loina pi thokpa loina thokpa sigi sanabi adugo loina na ekhoi bharat ki systems masi ekhoi senjau paibugi niti capitalist part of development si yam na sangjela ko pot amane swaida masi de ekhoi bharat se haingai litana mai sarkar se lak padagi sarkar amla adi kai oi pham thoy thabak phangdaba hayo pot se masi ekhoi masing handan bai se afaba sarkar amagi nature oi pham thoy maduma hojik thabak phangdabagi masing se hai
ningai leitana masing hangot khare thawak piba ngamdre price rise posai takat pagi haningai leitana awaba miyam mayok dare ekoi bharo se malem gi adumba saba phangdaba singi marakta setpa phangdaba singi marakta yam laira singi marakta ekoi yumlo na river Sri Lanka even Bangladesh Pakistan hai sing si gi makhada ekoi hunger index ta ekoi chamaga subna manga suba position de ekoi bharo se le ina khule ri kana ri bharo se ina khule mari subantra manga su position de le re gahai se ekoi bharot ki praja crore ekoi samani phusigi oi ina khun natte mioi khujo machamagi मियोई खुजो मसामगी से खुदम होइना कोई भारत ले बिलियनियर खरदगी मोइदगी न पाइयो पिसा से मोई वेल्थ टैक्स बदो ओनली 20% खतंग कलेक्शन तो मतमदा कोई भारत ले लायर पुनमक से इरा इलायना कोई या खोंग तुम साबे याबगी अदुम लायर बगी इना खुन मुखेनबा मसी थाम दे ले रे सुबो फिबम स्टेज गसी कोई लेपाक से अमुकसु भारत कुंबा कोई लेपा अमदा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पीजरीब सेकुलर पॉलिसी भारत से मैतई मैतई भारत याब नथे हिंदू नहीं हिंदू भारत हिंदू राष्ट्र गाया पोनते मुस्लिम सिंह भारत गाया पोनते क्रिस्टियन भारत अगर पाब नत्र पादब सेकुलर पॉलिसी से तोान तोान जाति मसेन मरक्ता मसेन चाना चिन्हना लेमिनबा है पॉलिसी से नत्रदे अतोप लंबी लेते से फॉर एग्जांपल मैं खंगबीको मरुना पृथ्वी की मनुंग ख्वाइदगी मुस्लिम मसिंग याम लेब लेपाक से इंडोनेशिया ने अदो भारत से हिंदू की लेपावरबोइनी अदुबो भारत से ख्वाइदगी नेक्स्ट टू इंडोनेशिया मुस्लिम ख्वाइ लेपाक से इंडोनेशिया कोई भारत से इंडोनेशिया की मथंग कोई भारत से सुमाइना कोई मसेन चाना सिना लेमिनब सेकुलर पॉलिसी से मसी मांगना होना रहे भारत से हिंदू राष्ट्र होगदबनी से बीजेपी हरिस बीजेपी से मैम खाई से कोई पार्टी टू पार्टी की मखादा कोई मास फ्रेंड मैम लेना CPI मखादा कोई यूथ स्टूडेंट्स ले कोई ट्रेड यूनियन ले कोई नुपी ले कोई नहारो ले मले अदुबो बीजेपी दी RSS की पॉलिटिकल विंग ने RSS ने हेक पामिदो मधु बीजेपी ने इम्प्लीमेंट होता सी सदबी से पमन अदर भारत से गिले अवस्था से मसी यम किनिंगाय होबो भारत से मचेत मचेत ताना कारकद्रा हाइबगी अकीब से यामना कमुने लोइबा अदुबो प्रोग्राम पॉलिसी मागे एजुकेशन पॉलिसी दा को हिंदू राष्ट्र की वफम से याम एक से नमदोम दा करिकुलम नसिमो मैम से पुसलक पकदो मैम सिंह से देस आई याम कोई थोक सदना ले पोस्ट से दा कोई भारत से मसिंग असिदी मियाम की निंग थुंगदब पेंदब कया मना बीजेपी नतब लेंगा आम पाम सिगी वफम से मियाम ने पाम का वोट दी माइ द कागिनी हायर पे है मदो आर्गुमेंट कोवे अदुबो मैम खंगरे को से स्टेट कया मान शक्ति पाइनम होनब मसल पावर मनी पावर लाइक एनीथिंग सिनरका नमा अदु शक्ति से पाइर पाइर लाखे बरे अदु ममयाम सिंह सी नंबर 1 सिमने अदे मथन द एखो मणिपुर ब्लास याम असम बहुत समुद्रका द बीजेपी की शक्ति से मणिपुर लाख मतम द ngasi di मणिपुर से करी होय हौखिबा 2023 की मे के हम दैना थोइबि याम साथीबा लानफम क्या सिंसे बीजेपी की लेंगाकना अदुंबा सासोन हैतबदगी मागे अदुंबा याम अखोगी अमोटपा अदुगो लोइना याम कम्युनल लोइबा याम सेन तानिंगबा अदुगो लोइना अखोई तोंगान तोंगान बा जाति मसेन मरक्ता यामना अखोगी हंधन येंगनिंगबा सिनसिबा क्या सिंग सिगी मतक्ता अमुकसु अखोई केंद्र लेंगाक सिना सेंटर दगी पुनमक लोइना कंट्रोल तौरपा डायरेक्ट कंट्रोल सीमोन सथरपा यूनिफाइड कमांड चीफ मिनिस्टर ने सुखसोई सोइदर पाइबम थोपा अदुब कनो सिंदुबो चीफ मिनिस्टर की मतमदुगी श्री बीरेंद्र की लौथो कांदा यूनिफाइड कमांड से मिस्टर कुलदीप ते पिसन बैगुम हदक से अनु सरकार लाकांदा यूनिफाइड कमांड से पीगद्र पीरोइद्र भाव को ज्ञान तातरी
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯔꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯛ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯟꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯏ ꯈꯣꯡꯇꯦꯛ ꯃꯤꯇꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯕꯁꯊꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯚꯣꯠꯁꯤ 2000 ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ರೆ 27ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯥꯔꯠ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯦꯡꯉꯕꯗ मार्च की तारीख अखोई फर्स्ट वीक तौदे याद्रबन अदुसु अदुम सोइदन फेब्रुवारी लास्ट न याम सोइदन तौगनी 2027 सोइदा मियाम न पामनद्रे बीजेपी सि खारे लेपाक मसेट मसेट थुगाइद होनरे अदुगो लेन मखन कयागी थबक फंगदबगी प्रॉब्लम मयाम क्रिएट ओहेल थोले अदि पोचै ममन तांखटपगी खुदोंग थिब मयाम थोले स्कूल लाई तमजरिब मयाम मागी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी न मरम वरकांदा अदु प्राइवेट स्कूल मयाम न मिंगसन मतमदा लुपा से लिसिंग लिसिंग न खुजिंग ओरगा मदु मिंगसन दरदी खोय लाइक तम फंगद्रे अदु लेन प्राइवेट हॉस्पिटल मयाम द खोय अनाब लाय मकांदा याम साथी साथी बा सेन्याम कयाम तिंगल्ले अदु लेन करप्शन ख्वाइदग अवांग वखन के करप्शन सिगी साजत से अखोय स्टेट से लेरी पुरमक से सिरम मरम ओरकांदा मियामना हाय ए बीजेपी दी पामद्रेदा बीजेपी नतब मी ngasiदा हाय पोस्टने बा याम सदारा अखोय दस अदु मेर लोइदो हाय पोट अमन खंगदे कोन दि कमाय तोर कदम अदुबो हुजिक मरुवेन कांग्रेस पार्टी की माइकेदगी हायरे सिकैबा बीजेपी ना अखोगी मागी मनुंगदा एमएलए के आम सोइद निंग बकायरमगनी हुजिक बक्सु कायने दोरिनी कैबिनेट एक्सपांशन तौबदा वारकदोरिनी ओइनिंग बकया फंगोइदोरिनी अदुगो लेनना मखन कयागी मदु मंत्री पाइनो होनबदा मखन मखन की कयाम अदु गवर्नमेंट से बागी सबचाब पॉलिसी प्रोग्राम अदु अदाय वा मयाम ज्ञान मान तौरदोरिनी आ सेंटर हायरा हायरा को सुम तौदोरिनी पुना मक्सिन मरम वरकांदा अखोय लैंगाक से मसी अनौब लैंगाक तबाव अखोयगी एमएलए कया मनसु मोय मसेन मरक्ता थाजदबगी वाखन मयामसे याम फाउनरंगनेन खलेब मसे पुनमसिन मरम वरकादा मोय अखोयगी तोंगान तोंगान बा वाखन मयाम खनै हाइबसे सम ताय मतमदा कुइद्रिङैदा अखोयगी एमएलए तरेट कांग्रेस यावदौरे हाइनै हाइना हाय अदु ओइरमद्रे हुजिक मफमरा ओइरमबसि है अदै खरा अममुक को अदगी हंदरकी कैबिनेट से साउथोक मंत्री यावहौदब कया अदो अखोय सुम बीजेपी लेरग जिसि कानररोय हायना मद कइदा हाय मतम से मयाम से कइम कांद कांग्रेस तगा यावसलक तारगदि अखोय लौसललोय खुसललोय हायबो अखलोंदो स्वाइदा मसेक ने येइर कांदा हाइनरक पोट ओइदो माले अदो आइना सुम फाउजरिसि कइनो मणिपुर की सनबीम ले सोथोका चोंजिन के तबसे माय पार्टी से लेंगदना लेबो कनाउमन है अखोय कम्युनिस्ट पार्टी नोइसे कुइरे सम भोट लम त कादेदा हायदन अदुगा भोट चौथोक चोंजिन तब यादे अदु त पैसा एबसि यादे अदु यामना इडियोलॉजी द साप सारा ngauजरग लेबा पार्टी ओइने तवर मदुना हायना अदु मदु पाखुमसे इराय लायना खोयदि मदु पाखुमदु लैये अखोयना भोट कादरसु अखोयना एमएलए ओइदरसु नसे दैपाक्सिद ओलैबा अहोंबा कयासिंग अखोयना हाइबदगी अखोयना थेंगरकबदगी अखोयना स्ट्रगल तौबदगी दैपाक्सि फनेयाम ओलेना अखोयना दम फाउजेबो भोट खक्तना दैपाक्सि अहोंब पोरकपैसे मसी ओइबियारोय अदुगा यामना अखोयगी थम्पिंग मेजॉरिटी फंगदर पावर पारि मयाम सिमा कै तौंगम सी अखोय यामन खंगे पावर पायर कादा अखोय मतबदा यूपीए गवर्नमेंट रिंगैदा कांग्रेस लीग तब डॉक्टर मनमोहन सिंह की न प्राइम मिनिस्टर मतमदा अखोय लेब की एमपी हुमफुगा माथोय सी याउदरदी अखोय सरकार दु चलाइब ngамते अदु अखोय कैबिनेट मंत्री तरुक ऑफर तवे अखोय लौते अखोय नुपी मरक्तगी दैखिद्रबी गीता मुखर्जी याम थगनिंगाय होय आई मंत्री लौरोय करिगिनो अदुदी वुमेन रिजर्वेशन पार्लियामेंट लोकसभा 33% रिजर्वेशन तौद्रबोटी आई मंत्री ओइजरो है अदुगो लेना अखोय मपानदा गि सगोलकांदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
haidana torkanda khoina se hojik nami chamani thabuk pibagi wa tribal rights ki wa adu loina food security act ki wa ba ai koi thokchadana mayam tawisi mantri oi su tawwe MLA oi su kayam tawwe ya si khoi khangi ai koi thoktadan alaiba basta state da ngasidi mantri kya oi gre MLA kya oi gre Chief Minister kya oi gre sakti kya pai gre moi na pai ba kan moi athi record to mado natana top phajaba miyam gi man power fighting ida sigi government sin sigi political parties na sakti pai matam da pak sigi damakta basing yam miyam gi damakta masi tawro mi hai bisidi yam ning thina phajana lai bise khoi ude aduna oi films dei da khoi Congress party ke mai ke BJP degi MLA kaya peda dana Congress yaw jarage gan song chalapa natra madu ekoi yari ke doksan da buso isan adu loina yam maik seng Congress ki aseng ba yamna ekoi gi sakti leiba adu loina thongna phawa struggle da thaja ba ekoi gi on pamba adu tim mamana BJP da tablinga ama porona bohona ba lit to voice no ise ekoi sabsana phauje Housing say government amakak form tawkraba matungda cabinet minister expand taroktabagi por amakak leiba masidasu kana karamana khogi minister from portfolio parakadori bano masidasu paihoda basingduna mu ningba kaira kanda khogi atopa party da jambal tarakadra habagi pot se miyam so speculation amakak su thamba habi tare to mathangi chaidasu khogi haurakpadasu election tawgodori bani namasida khogi indalak chege whether it may be Congress or BJP koi national party oiraga so khogi election next year ni masda party gi wato harkana khogi candidate da khogi praja singna khogi candidate da magi candidate ama obi leader ama obi quality do yaw taragadi praja singna dumak masagi right to shinara damni adubu hojik lei bese khogi party jambal gi matang sta khogi praja singna khogi national party se to kana ke regional party amakak pamak pagi koi stage su lakta badina te aduga miyam gi ba speculation conception da have tara khogi center da panba party sa koi state su pana ba honara khogi pose duma khoi lisang sina torok pagi pot ama khosulai masai ozara bine so habi gi ba khogi center da khogi panba khogi party dune state da pan tara ga de khogi maduda khogi manipur gi matang da na trage state ki matang da keri gumba haiba matam da khogi he na mating pa kadra habi gi pot am khak da khogi center da panba party sa koi state su pana ba gi pose da mak lak pa habi tare du party jambal gi matang asu lak phasai na regional party gi matang ka pukhacha gi dok prajas na su regional party ama khak newly na tragan han le number regional party ama khak form tong bagi pot ama khak masida fresh we ba ko gi fresh fest have tara ko gi prajas na pa makta basuna te za kamai thamini ahan bagi point do vote si candidate sing si prajana pinari boss basi ko misak tu ye ga vote pi ba kano si wakhan do buti pakhan makhan ba da sing buti vote sit sen har ga di party do da piba vote adu ko lena na party do na thagali ba candidate matu da apam khalakanda miyam na piba vote na oy pot amane adu kana voter amana election matam da vote hada ba ise masi lepi candidate ro vote hada bana tebo ekhoi party do gi symbol ro vote nam bane ba ado koi bharat da manipur da sanari ba vote si ekhoi sina mi da wen vote pi ba da u ado proportional representation gi wafam lom da la ga di leipak cham gi mathak da vote hada ba se basi party do vote pi ba A, B, C the hoi list hoi system ai dana maroina hoi CPI pa me madu da CPI na ko man thadari vote matungina hoi tara phange adore hoi tara phangta hoi tara phangtare MLA or MP ko aduga ma atop party na kun phangtar kana ado kun du kana point pirka da gebu list system dreida ahan ba 1 2 3 4 5 6 7 na thare mi do mi maming do e khoi party sigai karo tawre ha post lei de ado hojiki le post ta sen har ga di khoi ngai bang thabe defection gi kari gi
yam song thok song ji to ri kholi mayam sing se apai ba da yaubi apai ba da napi mantri hoi na bhot na be ma to mayam sing se khoi senjau pai ba kambu sing na bhot se pura karbar hoi na satarak ba sina maram or kan da je bhot se ase go bhot obi khudok sa phang dre ado khoi communist party ki mai kai da gi di khoi zip mak khoi ki proposal representation khoi na pamips masidi lagdre bharat oidre oidre ga su khoi na khoi left khoi democratic adu secular force mayam sings masi punja lakanda khoi na maroina khoi bharat state da sakti pariba BJP si tangai fadana ma power da gilok to be ya de high state da left democratic secular force mayam si punan nabi da makta maximum sacrifice amagol na khoi vote se sida khoi kumme adu labang na theory de khoi badugi theory du da porak batam da election da pafam kya da khoi bai pai khudamoi na hogi ba lok sabha election da khoi communist party khoi gi tongan ba dol mapan pulakanda India block semaga khoi vote thengna vote thindar patab da khoi party so hai khoi da lepa phani congress so hai moi lepa phani adu congress so lepa ba communist party so lepa ba adu orga de khoi ani ma ka de khoi yam mayek se na kha ho khiba lok sabha election da khoi na handa kisina te ko mamangi lok sabha election da khoi vote 1,31,000 phange khoi party se ado handa ki vote da khoi lep salam ba congress le pam ba adu congress ka de khoi ka de sumaina khoi na outer da khoi kendra mapan le ba inari manung khoi gi tampaki kendra mapan se masigi khoi party na vote pajana congress piram dra ba adu de congress khoi lep salam ba congress ka de communist ka de sumaina khoi yam thina adjustment ama bharat pullagadi khoi yam phajana unitedly khoi le dol mayam sing se lejari ba khoi pulla kan thengna ma gade dahana BJP sinam dharam ba ya ba mai thi piram ba ya ba ta ja sigi so khoi hanana na tho go dum la e siama dama da warung no ba wanate yam sen hozik su tangai pati lab democratic secular forces mayam pulla kan da apun boy sakti ba sagat paise siam maru ba wafo bana ba aduna hozik vote is la ka na sai e mi da adu da ni am henjan na mi nga ta su independent way le pamune kana ko hogi ba ka ba MP ma ado huzik hekta independent tholong matam mai ta ka ga dro si yam hang ba ya ba wang ne ba aduna le pu na mu se khoi gi na pa mi se khoi Bihar da khoi gi party mayam unity do what mazdur maram mor ka na khoi ka de adu le na BJP NDA na power pai ki saban ma amadu yam ko thokre ayadom na ta na zi le post da uziki lai post di sum ngangare ibsigi manung da yam apungoi ba akhoi do zik leipaks sikarama phiam ne le gi hais prajamyam su khara khandar ga tin yo thana khanbagi tangai phada busik le leipaks su sikarama phiam le gi ai ngai mang da haja gare leipaks kai be ya bagi kininga ba phim da khoi mayok nari adu go le na khoi hujik hana sunab leptri khoi stage da hogi 2023 gi me gi tari ohum da gi thopi rang do hujik loisandri free movement yadri relief camp te leri ba IDP sing awa ba kaya mayok nari bana hujik se saba phangda bu yam phangda bu yam khodok thiba kaya mayok nari se adu go le na singi praja sing maroina muisha awa ba kaya khangi bane puna maksa khoi mase ingna tamna santi hoina hanjalakna bagi lambi madu hujik sapchana maroina khoi state lenga sidi kesu nati amarom dadi tawda ba kambudi center ne center sina sitorge habiba singa khandri ado khini sum tabada mukka kamai to gebu hujik se khoi state da mahuksa gi 2072 ada thokiba naga adugulene kuki irang do mo halakadore malaga se litan gi crisis dimapur yummi thagat nariba 2072 ai hajagi dutra oh sorry 1972 yori ai bangak fi gani sum wa khandana ma khallaga khoi gi
तसेना खंजरी से 1992 की वारी निको अदो हाई बदे बदे ngakpi gani me apuna mangna sumba mayam sing sevje amuk alak padam tor soi daga amuka akhoi sum tari he bharo sarkar ne kari khali ge bu akhoi gi territorial council ga akhoi gi kuki yama naga yama guys singara na akhoi gi kano da nagaland pick harvest station mun da akhoi western nagaland longi akhoi territorial council pi wa ma home minister ga mu tor re eastern nagaland gi se adagi hojik ladakh ki wa ladakh ki su tong re amu su tong re ade bodoland gi se territorial council la pire se ga masi wa me am tor re adu bengal su tor re masi ga se akhoi bjp na policing se akhoi gi apun bagi bharo state da bharo sigi tonga tonga state sing ki marak machet ka kairak pa ya bai aki baga se siga si su naina bas dei di akhol ai thabak oina phom khar da pak to pa ko le aduna su yam sathi ba phe mayam sing se masi akhoi manipur ki praja miyam punamona yam thina khanbam thoe apun bagi wafam se masi yam se na ga di center di pam de शिवजी थोड़ी मिलान से ए मणिपुर की तंपाकी लालोबो कांबू सिंह नमधन बने न कुकी लालोबो कांबू सिने सूदले कांबू सिने मखन क्या मतेक पांचले अदुई मोत पॉलिटिकल सॉल्यूशन पोरन याम थिन वारी सारकांद याम थिन पॉलिटिकल डायलॉग तोंदरकांद मदु पोरन फोरम थोक्तराबा मदु ओना तैनबदा को सिक्सेप थाजन अखोय मसेन नुसिनदबगी लंबी से सम फारगा ले अदुना उसिदा पोस्ट सैदा आइना मुका आइम कन तौजगे ओरिबा बेस्ता से मसैदा ए तसेन हारगदी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नागनबगिदमक्ता मणिपुर द लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग मयाम से मसी पुला पुनमुगी तंगाई फदबले कमन मिनिमम प्रोग्राम की मखाद अखोय मसेन मयाम पुनमिन नरकांद मदुगा अखोय को election law amatoro kaidobo aduga loira lepak sing aduga center the paliba bjp ki lenga state the paliba bjp ki lenga makhoi ya sobe thoksil mayam lepak kai na honar ba thoksin kaya wasi puna baksi khara akhoi yam ning thina check taw chale moyu paratam bi ba sange si natana akhoi election la kadore 2027 gi February last part side atraga March ki first week side bada tor ko der vote se seida khoi sakti se paira lore payo sakti payo bo adu le sarkar se amu halak na vote na bo okay sakti paira vote na bo adu le na hujiki lan se su makha cha than ba khoi ma sen bar ta maga hanan su machet ta ba se machet ani kai ga drain khalam dagi hujik ko nagagi su tongan ba ma moi dabi si kankhala ka mal lei pose ya masidi yamno khoi kanoni khoi ya du da ne adu lana adu hinjale litan de hena asomda dimapurom da khoi kuki yumar fu rana mai thabu mu irang ko asopan kya mayok na rakpa asi na yam yaro kadoini hana khuna pa para ba yamna sophisticated oiba khulai me am pair ka du tongdare e ba si am line lo be yaro e adu to hana su khangbiri duni naga srinau kayama kuki kambu me ama naga ta balam de sangbe ya da bagi panna khari music si naga music su ekoi meitei sing more sangbe ya da bodona naga sing more sape ya de kuki sing naga sing se kano da ekoi gi churachandpur sang dre hu pau moi gi mari maran mathum lan thum sampati mayam hundo mimne adu mayam music loi dribani adu batakta ekoi kampopi area kaya amada koi naga sambangam de sumba basta mayam sing se masi hujik tanja amada leinari report amada ekoi mafam rang khanghongdan hekte irang tholpa yaba phanai sab national highway mayam se loina blockade to bai se ekoi meitei khaktagi natana tongan ba jati kya da su yam sathiba adugba awaba kya nangi bane adu wafam kya sing oiriba wathok lanthok kya sing se basa tana tamni thina madu khana rakanda mone waliba kari no ya pamba hayo tongan ba separate ko adu ba koi union territorium pame adu pame hayo singi wafam se si khana se hagadum khana rakanda atei di kari ke pame
mayam du merak khanara kada pami ba poto mathang adu sigai bharo sarkar koi pi bangam state government koi khit bangam moi da wat pa kya sule ramani school wat pa gi health ki awat pa adu le lambi thong ya awat pa adu le makhan kaya gi ko awat pa khudong thi ba kaya am le adu so koi han sian to gi si gaina how do ka da bde ha ba masim ai mafam simu to jam to hai jagre adu ba koi gi NSCN IM ga bharo lenga ka koi peace dialogue tongnar pa matam da boy tongan boy demand mayam do bado matang khanar pa kan hojik to only demand ani ka tanga ai ba tongan ba flag tongan ba constitution sijo hojik ti koi demand to gini na da even mui ba la am ba ka do hairami du ni adubu adum to gini demand aduga nakalamoram da koi gi moi hob awat pa kaya masu baro lengang na state sarkar na pukatana khokatana adugumba development lom da amada moi economy phagana bagi adu political koi participation adu da mayam ga sip to to masipuna buksigi mayam lak matam da moi su khara hai bi sa khara idare yebo simak koi state su to ta ba akoi na no mai kap na raga hat na raga akoi machine barata yung tinraga sangna raga they pass the some labor basta mayam sing she masi kok pe aro aduna mayam na haina is the political solution I have seen ever they pass machine kind of kai do ne si the bharat sarkar divided rule policy ne hai say da adu ma tongan ba koi separate adu ba administration na tagana separate tongan ba territory mayama madugi mayam moi the pithoki ba she bharat sarkar gi di yamaroi ba moi na su tawninga pot amni maram di kuki area da naga area da tongan ba sing area kaya da makan kaya gi maman tang ba pot kaya ma mado bharat ki chor ba corporate kaya bharat lenga ka manar ka da lokthok na ba sundok na ba adugo madugi agreement kai krasing do madu tongan ba ekoi gi kadogum akhoi territorial council gumba pithor fu matam da bharo sarkari right se basi am hena der kadori ne abo moi territorial council tu da adu su mayam su khudong sa be no loge hai bagi adu gumba thoksil policy mayam khoi hujik ya make se na khange adu na wafum se basi yam laidana yam seriously ko miyam ge shiaro tongam territorial council kuki area gi naga area gi adu rena maite area gi sina singba mayam machet thugai gi haiban singba wakhan mayam bharat sarkar ka ba khalam thobadi adu miyam amuke mai hunu sal kane ba praja miyam ni yaro ba ngasi ngara miyam ure dara tonga cso kayama tonga me territorial council wa se khoi yaro hai irak ba mayam la ba si miyam su khangna ba wat na ba gi tawbani sanan ba su khangna ga di territorial adu ba council magi leibam thokpa mayam madu puna mang nei nar ko matam da ji lei pa se tongan machet ta na kai ba gi miyeng madom da sangjel pa khongjang amani hai bi se khangdara kane ba aduna lei po sei da ngasi di ya mayek sena adu ba ekoi politics story ba ransitor kambu pula makta bil tok jani madu di ngasi gi nei nari ba topic se party congress party na hai BJP ge mele ko ticket phang do boy be ma to boy ai vota mama adi mantri phang do boy ai penar tabli moi group am sema ga ebe du kana song jala phada ge ga congress ga song jala kadra ga ai wa khan phong i ba wa me am sing se sig idea se ba se khar to ka fa defection to se jikta so khoi ge kana na hai bi ri du maru we ro jik dei po se ba sai da ngasi di hakmang re manipur se defection song thok song jin hai si ano po na treva basi kitang handa ba pare khara handa ma political ba tumba matam da congress o intungre ad hogala ko matam da na BJP o ina hogot pakaya congress ki president waramba ngasi handa cabinet mantri do wasak pa yauri ado jikna BJP gi adu go lerena gandhi ni ti da sana na thajar ba congress ki president waramba duna aidi RSS ki trend ke dar ni ga na ha adu ba baya sema standon ga law thilna leidana ya mana mi se khoi santi das
Gosai Masuda Masumanba Kamu Mayamga Suzik Toline go Ahmad the Pura Gandini Tita Lupseramba Handak now Zignam Santidas Gosai Santidas Gosai Basu Mayamana Lega Paratica Yorta Lepax manipur Sibo Santidas Gosai Mangalami Mamdo but was a dum halakwe of the Lacaneva I don't know I could see Katan Kara I could manipur Prizamiams defector sing them other vote go Besayam Lorga sin Organda I could a paxe must mange mangerson target agerson Colonel Horlore Cressa Horlore Haina Canbo Calon was in the Caragasu Handoko for a quick Lepaxi Yams Hatina Lurba Pima money Lepaxi Kairabani Hibise she can be of Kairabali Baxe was she a quiggy go mention about Adurena Mukana upon Magi go I could Matamaga the Singamaga Sanipan Taramapan the gate Sahi Tate could over the equipment for Kairabani. Other book and general of the Kuitonara, Kuiresa Kayama, holy what Teneba Dumina, Nasishu, Ate, go. Defection the Toya Vigano, Senjat Toya Vigano, politics story Bukambu, Raj Diola, Sapsano view, the City Raj Tito Bukambu, Miam Nanguinare, Miam Tukusere. She can say, Rajito, Miami, the same Rajito Wargadi, Chapcharama for respect of the Miana Bacanta with the Madugi Onatena with the Mark Prajana Mangivo, Prajada Manga Ribadu, Tajada Badu, Madule and the Navidamukta, politics to Kamusina, Rajito Kamusina, Yamitina Miami Shavato view, I was a pilama. Was I am Pilam to talk 27 the lack of elections, the Quiggy, Manipur that has the Batabida Bar, Quiggy of a candidate can Halning Bagi, Apelam Coxo Presamiam to be Cray Loshalapa